Wasya wa Muimi. Naindi mwana musese nina ukethia na uthoche ingi ni muvya muno nundu wa kwendea kwatia kilungu cha Wasya wa Muimi thini wakamemeka ukama visa kala ukendete ka Mutongo TV. Naindi twetu numa baa kibuyoni ekatu thiba mundani yue kibuyoni twekala mithenya yana takana simu cia na theka na tuthi mundani Sukuma wa mina kumebuyo au while on 24 days wena haraka no bandithia ndiondo provided ni wa minengo okiwenesa kwa no take 24 to 30 days pe matwaile te kwete like umyo ketha ni umyo matwaile atatu Sukuma wa mino mekia kibuyoni ondu wa misubia tisa asyo ndeye kati yo ndome lakini no wailo kwete lokethia yen matoma katika at least twasyo etha no taili na yengi oyekuma ekatu latwa umeana witu akibuyoni mundani pa mundani munda witu twesobia ata munda Sukuma yaku wa mina kubuya yeba wa mina otasumwa ile patoneke thai munda waku ukilia either ukilio na nsao kana ukilio na tinga no ti level ne sabatoneka ko yo ne ka ukukile kwiko kan lazima wa mina kukile na osyo ko level with ne wa no so at least wese with yani wako no nesa ne kana ukeindi oteme barrels barrels na yo thanda wa barrel twekia wanata uthanda wa barrel twasyo na nusu mita no sawa Sukuma otherwise Sukuma ndinene ba muno nondo ni kindu kia na utwite mato kwa ute kindu kwa sheke utamba kanata nusu mita ni muthango la we ba kana ni mutau kuonde pa kateke wukilika na ba na muthango wa mutau cionde na cianene no sawa wa mina kusobya munda ukoteme we ukayoteme pesa inzi yebu kana wetemo undo kweyiwa patoneka ela naza kulevo munda waku yumbe mbaro wasa wayo pategemeana munda ondo gwili mundo na kwitha munda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndiondo itegemeana ondo mbaro icio tona kuongamia kiugo aya pero na kwitha ni kwena tulemani ni sintu cia muthembosu yupe andu ba muthembosu na yumbe mbaro tema ngupe kwou itegemea ajuna munda ondo gwili niguo otuma umana cio mbaro na ile kuisobia silia pe wasa wa mbaro utavita na ile kwasya mapinda maingi nundu ni kibandu ba ungithia onetha no utemo ndaza muno ugatwika no buja matambia 5 asutita wa ilobe tuka kwa woni wakwa nondo yuethia yuke wipu nacho ni basaba muno na keli pe mapinda lo kwisotembela ba pado wikuna ndawa withia yukuma ba kuthika ba yetio basa na pe mbaro inu nenu esa kwithia ikendo tike sio muno mapinda mange tha mapinda mako na ndawa ona mapinda mako emia bado kwa witu sio matambia 5 o 3 to 5 meters kwa katikati usu Sukuma twebana ngalesio ndhe kana ningalemwe Sukuma wailo bana ngalesio ndhe nondo ndia sege ndogeta tamba kwa uwa bana ngale kweno na ngale kweno inge ngale kweno na yes wethi at least matwasume sawa na hiyo Sukuma noi nikenda yokeneza tuime banda netukwikia fertilizer twibandithia mundani Sukuma no ni kana yokenesa wa mino te mambaro patoneka ona patoneke tikila kutemea oitungu ingi obuwe mbaro one uteme itungu kana okendukile kwa mustali no tebita wetete pu oka mustali pu kwa kwekia yu nikana wa mina kwekia bosu ewe siwe ko banda pu boni osu wa mino ngithia we ko banda pu boni osu Sukuma su yogeya nanga after 18 atasu moile ndono kwekia DAP nikana wese poto mikambola na sio siendo ita fertilizer ta DAP mote wosa mituke muno na thandwe na poyo ethandwe na po yo thandwe na po yu eko ubanda o direct na wa mino kunyithio bandu bakunesa na wa babanda ende you after one anda ebitino achumo kimana nusu kana su moile mweso wangithia ye kwatia ende yitone DAP twiko tone nthi ni kana twikia yulo na tunyithia DAP ikakutone kwa mapinda ngia mino meta lakini kwa kwandiona ne usio kisio waile kutonea pa kupe na 8 na waile kwiko thio tonete na batoneka uitonea kwa mfano etha kiuchumete ngalugoye tonea imbolea jengale kweje kiuchumete withi ye ima jengale kweje kiuchumete nikana wese kwethi at least chami na kunywa ende juni gwechukite bape ka mumea pe undu tona wikia mbolea no ukabibya mumea uzu DAP munone yoje ko the to bibya tila isi ko bibya DAP
Okay. Kwa mbolea ile ibe basya lakini ndiye pite muno. No bebyo lakini wikabebya na gweta wegito kabeto chaende zaidi. Okay. Yuna banda sukuma nondo ni matu. Nitha netele muno mituke kwa sukuma. Sukuma su ngamia mindo itina binda yana. Sukuma omesobeta onesa. Mwa yomo withela. Chumwane chuja mwa twase kwa kupe suma 5. Sukuma menengeta kiwoneza. Nisia nitoka ambia kwa niweso ambia kwa babe ila tusieta 10 sakas. Nesio uyu ambia na kwamba 10 sakas. Yesu mapinda zuma 10 sakas maipikane kanaye ende imatwala mo shaola tukwenda juwesa kwethia ni mambe yokwata vina. Yu amba 10 sakas isu na already su mwa 3 kana ina siethela sietha asisi ya 10 sakas isu. Na chuma ta jaka 5 kwa wetha yu iketha sukuma. Na yu ni wa yu abandithe sukuma. Walite kwamba petu matutula twanthi watu kwamba utilela nthi ndo wale utilela neto tuma matwano angi mataneneva yo stories ni yau yune yaso kwendea sai kwamba kumya sakas yune zingo sieta sakas okay japo kwa be otonge tume ao tatu sukuma kote na tuona upatwa lakini juma twala mande pio yu aswine mo wamba kuba tu ya nthi wabandithia siena karibu suma 3 kana 4. Okay, kuti bukwa bua mino bande. Te bukwa bu. Nondo ningi ndo mama ke buye yone. Na yuwa mino bikabe sile to kwenda ya uta. Yuwa yoka wambiwa zia ajiba netiana. Then nondo ni uswangi ne usiye wa kuyana nesa nije kuwewa nondo matwao na kutuka no kwemeto saka simoni wesine mauja. Kwa uyu ne gwende gumasya. Nikana ama mbesa makwate mwana wa kuyana. Ejuwe sagithi ino to na kumia tweseo. Nene sondo kwenda. Ayuye kutembua. Nema ya sukuma ya kungithia. Ni ngithia tina binda yanata. Nema ya sukuma kungithia. Pate bindoto no weta. Muno. Itegemea no bandite binda yiba. Nondo ndo nakwitha bandite mabinda la kwesue pyo muno. Ugethia wangithia munda woka bweti no amethenele. Uona bailita banyuetene. Nona yu. Yu binda yu kwesua yu kale muno. Nondo ngithia pengine otakele kwa chuma. Thano utemete mbaro ne sogethia nilikaki woneza. Kwanza yuge thote meto to inio na no ngithio gethia kwa sumwa ile neto ngithio kalibu mala 5. We. Lakini yu utemete onesa no kuwa okele kwa chuma. Aya kwe mabinda kwe thani ta kuthitu. Wethia yu angithia ona methene 3 woga we ona tabe ngitha go oyo. Yu binda yu no to no kusiona chuma. Kwa uwe tegemeana twende. Ondo yu to no ngithia mwai wa 8, tegwe to no ngithia mwai wa 6. Okay. Ondo to no ngithia mwai wa 10. Tegwa to nongithia yuta mwai yuto twe nondo yuta yundo gwa ko pio yutu ngithio gaza gwethia tino ametenele ogoko na mondo zuta wanyuetene kwa 3 days wezi okainge mondani ukangithia ayue ni manata kana yusukuma kwa ni abika yuko to hasokoni sukuma ndemo cia ilionge nondo kila o ketha iwezi ndia kuya neto na yue to eno woncio wethia yu nethiana Uise wethia sukuma sui na matota 3 kanana manene na alange manini mekuyana. Jima twa manene moju me tayari kwa kuketha. Noto no ketha no katwa ukathiota. Nondo ne meanie. No ino ni wa folia ni kunendi. Folia Folia ukuna okali ona kibuyo no kuna. Niwe se sukuma ndia cia neto. Kwa sukuma muno tundilia na folia ila cia vegetative cia matu. Kwa uyu ona kibuyo no kuna. Ba yo wende na ukisubia kuna ndawa. Na waete mondani. Mbale na kutweka no kwekia bo no kwekia DAP no sioka awe inge ukakuna. Itina binda tayana. Oto no kuno after 2 or kila 2 weeks. Oto no kuna. Okay. Na usukuma no yakwa na bana sukuma hii season. Ugetha season no yo embesa ile nginde embesa. Sukuma kana sie ye season. Ne basi season ya. Nondo you season ya sukuma. Nona mapinda la kwembu aju. Ila koyo tumone tu emete ndoko. Kitheka ni mukaguo wekuo. Ale you mapindazu. You sukuma ndo utarajia utetameta nelenge. Kwa sukuma yo ni sinda na noni. Noni cia mondani noni cia ndoko. Yuko uyu sukuma ye season nondo ba wona yu noni cia thela mondani. Mbokela ida ati wa sukuma. Okay. Kwa uyu sukuma ye ka demand. No ita sukuma pinda juju. No kwa moita weba. Yitu anse yu kana se yitu twase mapinda maingi with ya
tako kwito mona mono mavinda maingi kuma moi wa keli nondo no ni already da siende lu ando metha magweto ketha juwe thia jibu at least ni sasa ila kuthuku kilo kimwe cha sukuma chuma mbele ciana kilo kimwe cha sukuma na ilo kuya ndia kuya yuta mavinda mambua ne kethe ya pio kiko kata shilingi 10 sukuma ketha kilo kimwe kitawa shilingi 10 shilingi 10 na ila kwa sewa muno yutaju sukuma kilo ni shilingi 30 na yuni okulia mondani muno ni nota masukuma mea nata kana nota pandu pea nata pala batona kunenga kilo kimwe cha sukuma kilo cha sukuma kilo cha sukuma yula wa mina kweka matwa suma nene ba ona mbaro imwe kwa nondo temete sinene bele kelo kunengo na zaidi wa kilo ona ile mbaro imwe solonga nondo wamba wa ketha weka inge matu makanene ba ingi ondo manene ba no go kilo siongelekete na yu sukuma ya kwa ndo no ketha tase mala ndo no ketha uketha itina mabinda yana mabinda maingi sukuma tuketha yemwa kwa chuma tho tu sa Monday ate jamaa gwemeza amezi moko kwa sukuma Monday sukuma ndo no ye binda ya nata yeso tukani athala sukuma ni mumea utona kuyona mwaka mwimoti usubia kwa uwa banda sukuma te mwi wa keli ona ugo woka cia thea weta na beyo sumo thoku no ni cia ugo waibetoke ulike ingi oila sukuma ungithie utone mbolea usiochie muti ucio sobenesa umie ingi sukuma mpaka ingi ukatana nywa acio ni lambuga yando na yela tu kwasia kusubia hii kusubia sukuma neta kusikara kusubia sukuma ni kunenga kigonesa kukuna wandawa nesa na kunenga mbolea ibinda ila ya ile no wamino nenga no cia choke thia ciambia umia matumanini weto nenge mbolea we thia yo at least mumeo cio waende ya wianite na gwene muyani kwa une kiguo ndawa na mbolea peke ndo kithina cia sukuma na kuemea peke ndo kithina cia sukuma muno kendo kila kithina cia sukuma muno pe kalino mapindangi baisi yetu esio mundo na kunenga lakini jela twita na tukegwa twaelewa tukita kisungi ko kaka katona sukuma kethi aje kala kisungi yetu wewe si aitu at least wona kwetu babe kaendo kailo osisho kona through chitukita kisungi na keune ke kuna sukuma takomina peka linuka peka samuka ngika tuketa weu ke kakwata na ko kakunda akiwo ne saking insect yesu kakunda akiwo keza kwethia sukuma sundi endeneza yuwe nila mameta thrips no thrips kana thrips kendo kengi uyo ni kendo kekiela hapa sukumane okay kwethia akalometa kila kinde konsio wako nako wako na ndawa kete kola hizi you challenge la nene pio kwa la woneta we thini wa Uimi nimyo challenge la nene ya Uimi muna mwana kana sie mapinda maingi nota so you kwasi yomba nite kuima kiloto no kwata challenge saingi kitona kuka labda soko nondo soko ne venduka nondo nakuka pengine ukapanda na wamino banda tondo nguna utapia mapinda mambua already asikumesu ya kuyatima mapinda mambua na labda yikue pinde ya samuno ute umetaka na ithano utawito kindu kinini kete ukuyania kuwithia yisoko saingi no challenge lakini sukuma mapinda maingi ndi challenge chukingi mwiso byo tuimina uyona pa miaka 5 yokite ndini wa Uimi wa sukuma miaka 5 yokite ndini wa Uimi wa sukuma hii ndoto yakwa ni kwithiwa ni notoni wa kuima Uimi wa sukuma nesa kiwango ndona ku supply ona soko inge sienza basa muno taoni ila nene with at least ndona to masukuma ku ikathi na ikaeta mbesa na kwanzi yesu nditha ina create o mwana wo kwatio na kwandu angi azuma kwaza makate na sindu cia muthembozo usini woni musio na kwana video lo ina gono bike netonga bya muno ndona na ito ndene wakilingu kicha Wasya wa Muimi ntewe Wasya wa kutonga wa yaku na ndo ingela matese ono matona kweka maka masukuma ne mamana ni mubya muno thank you naindi mwendo musiaisia ni kilungu cha Wasya wa Muimi bala twitha twisisenge wasike bathukanio cia aimeke bathukanio mamemea yiki bathukanio nye nita wa Steven Mwema ni mubya muno nundu wa kusiaisia kilungu ki thini wakamemeka kama bisa ka Mutongo TV naindi tukomane ibinda yokite twina Muimi wiki bathukanio na tumane o memea ngi itona kwimwata
Wasya wa Muimi.